yahoraga akunda kumbwira nyine ngo arashaka kumanura agakariso, rimwe na rimwe ngaseka ariko ngasigara mbabaye nyine nkumva gikomere ku mutima. Uyu muturage wo mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburasirazuba n'urugero rw'imwe serivisi kubera atatanze ruswa y'amafaranga. Kuri ubu kandi akavuga ko ahozwa ku nkeke n'umugabo uhora amusaba ko bakorana imibonano mpuzabitsina kugira ngo amufashe kurenganurwa mu rubanza yashowemo kugeza ubwo yanze gutanga iyi ruswa, bituma na n'ubu akiri gusiragizwa. Sinari nabyitayeho cyane ngo mbigire birebire kuko natekereza ko nge ndi mukuru nkavuga nti ibingibi biraba yikinira, ariko yaje kubigira birebire rwose, nza no kubona ko ngiye guhomba ibintu birenze kubera ko icyo kintu kitabaye. Ni ikibazo kinagarukwaho n'abandi baturage barimo n'aba mu karere ka Ngoma mu ntara y'Uburasirazuba, barimo abimwe amatara bari bagenewe kubera ko batatanze ruswa, hamwe n'abandi bibaza impamvu usanga hari abayobozi bajya gusenya inzu zubatswe mu buryo bunyuranyije n'amategeko, bagasenya zimwe izindi bakazihorera kandi nazo zarubatswe binyuranyije n'amategeko. Yamara kuza wagera ku muntu w'umuyobozi akakubwira ngo niba udafite amafaranga 15,000 nta muriro ugomba kubona, kandi bari batwemereye yuko umuriro ari ubuntu ku cyiciro cya mbere, abantu bazatanga amafaranga ari icyiciro cya kabiri. Harabo tubakiye rimwe yanjye barayisenya, indi ziri ntibazisenya. Ni 20,000 yibuze bakwiminka, ufite amafaranga 20,000 uri mu cyiciro cya mbere barayiguha, ariko utayafite ntaye bagu. Mu gihe abaturage bavuga ko ruswa itaranduka, hari icyizere gitangwa n'umuvunyi mukuru Madame Nirere Madeleine avuga ko gukaza ibihano ku watanze n'uwahawe ruswa bizagabanya umurindi wa ruswa, dore ko kuri ubu icyaha cya ruswa cyamaze kujya mu byaha bidasaza bitandukanye n'itegeko rya mbere y'umwaka 2018, aho nyuma y'imyaka 3 cyabaga cyamaze gusaza. Ko mbere mategeko ya mbere ya 2018 ibyaha bya ruswa byasazaga mu myaka 3, umuntu ashobora kugenda agafata ayo mafaranga ya ruswa cyangwa akayanyereza umutungo akagira gute, yarangiza kuhisha imyaka 3 adakurikirana, cyabaga cyashaje cyangwa se akanafungwa, ariko ayo mafaranga akazayakoresha. Uyu munsi rero birakomeye, no kuvuga ngo iyo umuntu atangiye gukurikirana ya mitungo ye itishyirwaho itambama, ushobora gufata amafaranga kuri banki zitazifungwa, imitungo nimba ari ubutaka cyangwa zishyiraho itambama ntacyo ushobora kuyikoresha. Aha rero navuga yuko mu by'ukuri hari ingamba mu by'ukuri zashyizweho zikomeye, cyane cyane no gukurikirana baboti biragoye yeza. Ku bijyanye no guhangana n'ibyaha bya ruswa, u Rwanda ruza ku mwanya wa 4 ku mugabane wa Afurika nyuma ya Seychelles, Cape Verde na Botswana, aho byibura umuturage umwe muri 5 hari aho ahurira na ruswa. Ni mu gihe imibare itangwa n'ubushinjacyaha mu Rwanda igaragaza ko mu mwaka ibyaha byakiriwe bya ruswa ari 1076, naho amafaranga miliyari 10 zagendeye muri ruswa no kunyereza imitungo muri imyaka 5 ishize. Bibiruko mu gihe umuryango w'abibumbye ugaragaza ko miliyari 88 z'amadolari zigenda muri ruswa ku mugabane wa Afurika ku mwaka, naho abaturage miliyoni 75 bo munsi y'ubutayu bwa Sahara bavuze ko hari serivisi bahawe batanze ruswa mu mwaka ushize. Mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda na Risipidio Habimana, Kibugabuga Official.